Biakamal kan online TV channel der aner malla en me Kenyam Jordan bana kwen gwaseme kwi Dr. Riek Machar kenene dial kon chaga yen kelre wi ke juba shaja lenga no shaja la no de kalun ka gwasen be ke report inshallah chala do Africa Union ke Intergovernmental Authority Development la jiga chala do ken shigoro yal ken wo bika wore wi ke juba ka kor gwasen be lo shet ke changa ngwandong de shop ke juba wa wudi re wi ke juba ke visit dan wo kere ke juba ke je chagu je no dong ba Dr. Riek Machar kenene tin konti la jikko aratin konti tere tijian chala no dong de kalun ko de ka ore lokomo kire dul kamandana ba dul ne tungwan gui kenen wo ba Dr. Machar ken jikko arba kalun dung do ngode la to kon ke tej ba mede ko ran tik je bukira no ko pujeno be Dr. Machar ken jikko arba kalun re tijian tane ngajene ka gwade dan ci ja Africa Union ken IGAD la Intergovernmental Authority ken Development ci ken wore wi ke jubalo de Dr. Machar de jalu nyelo de ke je dung do chaje pen ke kuma kirma yadi meda ne shaja konon wude shal kereal odinga mejere wike kinyan wode ke jigana Dr. Machar chwaje penne kirma yadi chwajung jen wojin werke Uganda witini yuwere kugota Museveni la kwer Uganda ko kwer Uganda wa take 10 midida longa dobo dana yan ke Dr. Machar Dr. Machar, who has been under house arrest since March 26, 2025 along with wife Interior Minister Angelina Teny was detained following an incident involving government force entering his residence in Juba. Gwade dane yan ka Dr. Machar ke yan ka jaka shanga yan dang rawi de bakel ka pai diok ron kinna dang rawi jan dang rawi de die jen chaje yan kel kan sheikh dani Interior Minister Angelina Teny re duari yan chaga gorno de ka jal ka kwir ka medana chi togre wi ka Nasser gwade dane chi jechen bor ke Nuer wai ami me chi ka gwai ka kum so Sudan ala kum men de pinkir ma yadi de ni kenen shwal ka SSPD me chi kon mu to ka chawu de shwal ka majur shaja nak gwas mo choral chu to ka shwa Dr. Machar chwaje gwanyan wo jenate ka teten. This detention has raised significant concern regarding the implementation of the 2018 revitalized peace agreement. Wa yende Dr. Machar wa yerama le dane shatany karon kina dangre wal badak re wi ka so Sudan no mo jom sha kwen men bana ngai gwase me Africa Union ken IGAD gor ken no dong de malder bere wi ka so Sudan ken ka kor gwam be cha ber long shaganen wo ken chika serious ke chika gor no te mal me deben ken organization de ti riudi and al gor ken yo me kan yo kon kan ka kon me ke yo shika na gor no de kan mal de kan lat me ken gwan wo Dr. Machar Ramadan de mal de jenong re wi ka so Sudan du no shika gor no de kan lat ko ken chaga me ke yoba la jor ke jen dob dal kan mal kula let ke je ko en dor gore budget ke gor yo to bna jen ke gwal dan tegatin jetama mi ci kon lingan wo bi Africa Union ken IGAD bu wore wich ke juba do ko ba mal ba jawla ni jalen ke jenden wini ken gore yo ki wore budget chicken de wore wi ke juba ba ngatele yo te chakam ke bu ga mal mi bu kan kula lat an organization we mona me mi cha chol ko jen ba we peace negotiator ki peace mediator gore yo to ba kam ke ajen menen yen ma ko korpen de shup ke dijen tam tele mare wi ke so Sudan ke ram lad mal ko ajel kuje gwan wo me bu ko mi Uganda mi be no ko no ba mal me ba jalat ko en rojidan ro ke ken ma yadit a wajen te ka ngate ke Museveni ki kwar Uganda bukan kwar Uganda kan je kono kono ba mal ba jalat mal mo che bo gwasde ka jodan lad je ke je report ko wuji ga ke UN ke ne ritual ka ti Africa Union wudi no wijum en ka juba no ba mal mo lat che je dundo kela dana be nga mal che bo gwasde ka do ba dan bi ke je ngode question dana gor ke tam men de na ren ti ke je kirma yadi be no no jen lo nya Dr. Machar ken je kwa bi ka wore dul ko manana ba dul ngode na mo kan ne nga dundo de ko na lar ne wi ke jen die wane to ngwan weekend woche biato ke che boto ko enemi ta wude chalga me Museveni chaja kon convince ke jena ko ra ke je ko kum so Sudan ke jen gwase me chi roach kirma yadi ke chi roach bol mel Ramadan roache wude chalga me yu were ku gota Museveni la kwari Uganda na me jen dana kuna la dier ke je chaja nganye ko gwade dana no cha kum Uganda de ni ka dial kare wi ke jubante mo right kon de ni ke dial ke ne kon tin nakan were wi ka fan ga ka lungo shuka Nasser woni wi dial ko ken ke ne kon gar kare nyale akane ko ne te tactic ke strategy ngo ba Nuer ba kan negidi anyo kan Dr. Machar go ngene je lora bang tela duer me chala bere cha jege je medane la duer o je no wacha roi ke majur ke ne te konte te rei wi ko de kalon men me cha je no ke cha na green wo ba ne to ba kalon je je boran no ke chi ka roi ke kuma spela yu an gwa mo chwa ne to chwa ga chu lon ke chwa ya kamrare to bele dan tikte me la duer je ne te ke SSPD am no te rei ruop ke te rei jwa ne te chara to gwa se dan akane te konte yot ka mai te gujen wo me cha ga ban pinya majur
long ba khalo na je ne doi kan mai ke je ka chu ko yu to gwa da mo ya ma jur cha yu na ka da jen jo da na sha la no mo men bia kula ngaje ne weji IGAD ke Africa Union rei we ke juba che je te ni o bi kan no no lo nga Dr. Machar ken ji kware ko cha je ko ngaje gwan go en kin me yadit ko me che ngaje no che Dr. Machar che je yen chu gorno be de ni Dr. Machar kan dial ba kan na ke ba ka force ko bi ke defect ke bi ke tiai chen nen che ne wan chi ke tiai rei we ke so Sudan ke kui ko de cha Dr. Machar cha je yen mo da ba shin me cha Dr. Machar cha je yen te lo yen shu me na tama kan ku me spela yo kan je jako be pe a shin men che le te karara den me la interim chairman ki new interim chairman men chal ga par ko la shin men che oten mo da ba nya ne je ke tele mi chodol ba te dano ne na bi kir me yadi ben do no jen be Dr. Machar be jelu nyen gwa se me bo gwadul ka ko mo kir me yadi no no be Dr. Machar bo gwadul ka be ngaje no jen pen kir me yadi no mo me da ne chala ba chwa ka bi to bo chu jo ko ken pet diality ken Dr. Machar ken jo ken jelle teram chi ka ro kan jo kan linga no ngum la la da ki ngum chala to de kon diala ngaje no IGAD ken Africa Union we re we ke juba mogwa dundo question da no ba Dr. Machar ba je no go lon ka je kami che kwa jena no kir me yadi che ji Africa Union ken IGAD che bu jogo no yen wara je ko Museveni ka Uganda abuka le jere we ke juba mi chi ko chubra we ke juba na mo ba ngoda ba tin me de ko dan ti ke je gwaye ban je gum do dien bi atemal